Dobar dan, dragi moji. Danas sam dolazim sa jednim videom o tome kako da napravite vaše usne da izgledaju punije. Već sam snimila jedan video danas pre ovoga, a to je kako pravilno staviti maskaru, tako da kliknite ovako ovdje negdje, tu će biti link i on će vas pravo odvesti na taj video ako vas zanima da pogledate. Što se tiče punih usana, možemo to, da kažem, lažirati bronzerima i highlighterima. Na neki način na istom principu kao što se radi i senčenje lica. Prvo što ću uzet ću jedan mat bronzer, znači koji u potpunosti mat, nećete nešto što će biti svetlucavo. Bronzer ću staviti samo sa ovako jednom manjom četkicom, otrešću malo višak i stavit ću ga samo gdje sama usna donja prirodno pravi tu senku, znači stavit ću ga ovdje. Znači bronzer stavljamo samo isključivo ispod donje usne, time pravimo senku, kao što vidite senka je sada malo veća i vizualno je povećala tu donju usnu. Sada ćemo vizualno povećati gornju usnu i za nju ćemo koristiti samo highlighter. Koristit ću ovako jedan The Balm Mary Luminizer, jeste. Znači, za gornju usnu ću koristiti samo highlighter, uzet ću ga također isto jako malo. I stavit ću ga po ovoj bijeloj liniji usana i na ove dvije ovdje crte, ne znam kako se tačno zovu. Znači, highlighter stavim samo u ovom ovdje dijelu. Naglasit ću tu samo prirodnu belu liniju koju imamo oko usta. I ono će učiniti da usni samim tim izgledaju veće. Sljedeće prelazimo na olovku za usta, što mislim da je kod uvećanja usana ona i najbitnija stvar. Ja ću koristiti ovako jednu u boji mesa. Ova olovka je od Golden Rose, broj 208. Prvo ću je staviti na gornju usnu i ići ću po ovoj beloj liniji. Znači neću precrtavati da idem previše iznad te bele linije, jer onda će biti previše očigledno da su usne precrtane. Znači isključivo ću pratiti ovu belu liniju koju smo još naknadno naglasili highlighterom. Sad ću vam ispričati unaprijed, pošto ne mogu da pričam da stavljam olovku. Krenut ću od spoljašnjih uglova usana ka vamo. Sada da ne bi imali jasnu liniju, ja ću malo osinčiti ovu olovku kao unutra. To je jako vrlo blago. Da bismo je posle lakše stopili sa karminom. I sada idemo na donju usnu. Znači na donju usnu ćete primetiti da oko usana imate također belu liniju, također ćemo nju pratiti. Zategnite usne. I sada što je isto jako bitno, morate da sastavite ove gornje i donje linije ovdje ovim uglovima usana, da se to ne bi vidjelo kad govorite. Neće se vidjeti kad su vam usta zatvorena, ali vidjet ćete dok budete pričali. I također osinčite od unutrašnjost.
Ok, sada prelazimo na ruž da bi dobili taj efekt da nam usne izglede vizualno veće. Treba koristiti ruž za ne više od jedne nijanse svetliji od olovke. Ja ću koristiti ovaj, znači također u boji mesa, ali je vrlo malo svetliji od olovke. Ovo od Meka zove se Kind Sexy. I stavljam ga. Što je moj ruž veoma sličan boji olovke, ja sam ga stavljala pravo iz metka, ali ako je vaš ruž druge nijanse ili je dosta tamniji od olovke, onda bi bilo najbolje da ga stavite četkicom za ruž da bi lepo isenčili te linije, jer nikako ne treba da se vidi jasna linija olovke oko usana. Ako želite naknadno još više da uvećate usne, možete uzeti isti onaj highlighter koji smo koristili gore na gornji usni. Znači uzeti ga ovako na vrh četkice i stavit ćemo ga samo na donju usnu, ovako u sredinu. Tako da će on dati još više, znači efekat tih kao napućenih punih usana. Naravno, ako želite, možete staviti i sjaj za usta. Ja ga lično ne stavljam kada ovako malo precrtavam usta, jer mislim da on hoće da naglasi kad su usta malo precrtana, tako da više volim da mi usne budu mat, da bi izgledale punije. Naravno, opet, to je sve stvar ukusa. Ako vi ne želite da precrtavate vaše usta, vi samo želite da ih definišete, možete se koristiti svim ovim tehnikama koje sam vam pokazala, s tim što ćete ići po vašoj prirodnom obodu usta, znači nećete ići po beloj liniji, naravno onda možete koristiti sjaj. To je to, nadam se da vam se svidio ovaj moj mali trik kako da dođete do većih usana. Ako vam se svidio ovaj video, znate što trebate da uradite, naravno se pretplatite na kanal, također dođite i da se družimo na Facebooku. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Dobar dan, dragi moji, danas sam dolazim sa jednim videom o tome kako da napravite vaše usne da izgledaju punije. Već sam snimila jedan video danas pre ovoga, a to je kako pravilno staviti maskaru, tako da kliknite ovako ovdje negdje, tu će biti link i on će vas pravo odvesti na taj video ako vas zanima da pogledate. Što se tiče punih usana, možemo to, da kažem, lažirati bronzerima i highlighterima. Na neki način je isto principu kao što se radi i senčenje lica. Prvo što ću uzet ću jedan mat bronzer, znači koji u potpunosti mat, nećete nešto što će biti svetlucavo. Bronzer ću staviti samo sa ovako jednom manjom četkicom, otrešću malo višak i stavit ću ga samo gdje sama usna donja prirodno pravi tu senku, znači stavit ću ga ovdje. Znači bronzer stavljamo samo isključivo ispod donje usne, time pravimo senku, kao što vidite senka je sada malo veća i vizualno je povećala tu donju usnu. Sada ćemo vizualno povećati gornju usnu i za nju ćemo koristiti samo highlighter. Koristit ću ovako jedan The Balm Mary Luminizer, jeste. Znači, za gornju usnu ću koristiti samo highlighter, uzet ću ga također isto jako malo. I stavit ću ga po ovoj bijeloj liniji usana i na ove dvije ovdje crte, ne znam kako se tačno zovu. Znači, highlighter stavim samo u ovom ovdje dijelu. Naglasit ću tu samo prirodnu belu liniju koju imamo oko usta. I ona će učiniti da usni samim tim izgledaju veće.
Sljedeće prelazimo na olovku za usta, što mislim da je kod uvećanja usana ona i najbitnija stvar. Ja ću koristiti ovako jednu u boji mesa. Ova olovka je od Golden Rose, broj 208. Prvo ću je staviti na gornju usnu i ići ću po ovoj beloj liniji. Znači neću precrtavati da idem previše iznad te bele linije, jer onda će biti previše očigledno da su usne precrtane. Znači isključivo ću pratiti ovu belu liniju koju smo još naknadno naglasili highlighterom. Sad ću vam ispričati unaprijed, pošto ne mogu da pričam da stavljam olovku. Krenut ću od spoljašnjih uglova usana ka vamo. Sada da ne bi imali jasnu liniju, ja ću malo osinčiti ovu olovku kao unutra. Znači jako vrlo blago. Da bismo je posle lakše stopili sa karminom. I sada idemo na donju usnu. Znači na donju usnu ćete primetiti da oko usana imate također belu liniju, također ćemo nju pratiti. Zategnite usne. I sada što je isto jako bitno, morate da sastavite ove gornje i donje linije ovdje ovim uglovima usana, da se to ne bi vidjelo kad govorite. Neće se vidjeti kad su vam usta zatvorena, ali vidjet će se dok budete pričali. I također osinčite ovdje unutrašnjost. Ok, sada prelazimo na ruž da bi dobili taj efekt da nam usne izglede vizualno veće. Treba koristiti ruž za ne više od jedne nijanse svetliji od olovke. Ja ću koristiti ovaj, znači također u boji mesa, ali je vrlo malo svetliji od olovke. Ovo je meka, zove se Kind Sexy. I stavljam ga. Moj ruž, veoma sličan boji olovke, ja sam ga stavljala pravo iz metka, ali ako je vaš ruž druge nijanse ili je dosta tamniji od olovke, onda bi bilo najbolje da ga stavite četkicom za ruž da bi lepo isenčili te linije, jer nikako ne treba da se vidi jasna linija olovke oko usana. Ako želite naknadno još više da uvećate usne, možete uzeti isti onaj highlighter koji smo koristili gore na gornji usni. Znači uzeti ga ovako na vrh četkice i stavit ćemo ga samo na donju usnu, ovako u sredinu. Tako da će on dati još više, znači efekat tih kao napućenih punih usana. Naravno, ako želite, možete staviti i sjaj za usta. Ja ga lično ne stavljam kada ovako malo precrtavam usta, jer mislim